Division clear to te chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua lo ngai thlang u Mizoram tishing tura thingphun beihpui thlakna ni Green Mizoram Day-2021 chu nimin khan Mizoram pumah hman le ni in Serchhip District-ah pawh he ni pual hian Thenzawl-a Golf Course Resort-ah hun hmanani a he hun hi tourism secretary PK Lalrinzuali chuan hmanpuiin golf course ramah hian thingtiak phun nghal ani bawk Serchhip District-ah Green Mizoram Day-2021 honna in khom toy golf course multipurpose hall ania tourism secretary PK Lalrinzuali chuan tun hnai maya kan ramin tui hna le sikle salama har satna ato dan en mai po in ramngo te din thara thingle maute hum hal atul zia alangchiang em ti asoya rammi pui zongjong ten hemi konga malak na hian mo kan phurani ti sia a kan tantlan na tul thu so in Serchhip District Level Task Force on Green Mizoram malak na te District Borsap Kumar Bisek IS thnem ngai na tele Thenzawl DFOP Margaret Lalram chanile a thopui te in pek na chu faklak ni a mu thu a soibok he huna hian khwal zo om Serchhip District Borsap Kumar Bisek chuan mishing kan pung zela mamo apunga leilung ni phung a in buk tok lo tiala Mizorama kumrei vak lawa omchung mai po in achangin namen lovin ruwa tui kan dong tama leimin tui lian le chiat na ashing na sa a achangin ruwa tui dong momal lovin kan omboka tui na har sat na tin rengin mintlak buak thin ti asoya hetiang har sat na kan don chan ber chu khovel borak danglam zel wanga ni ti soin he har sat na laka kanin ven theina poimo em pahni chu thingphun wara en kol puitlin le plastic lamthil mantle mani ti soin heng malak na kong ni te manga na sataka he har sat na beile thi tuna kan mamo kan tu chuan lo la omzel tur te ta na poimo chungchuang ani ati district administration chu thingphun le en kol puitlin konga achang le a Kumin po ramkangin at tihchhiat to chan mari Veng-a hmun pakhat chu tuai thara thingshing hmuna siam le atan thlangin nimin khan khotlang huap natlang nein sarkar thunei tu te point thingtiak an phun bokani Serchhip District-ah Green Mizoram Day pual in khom hi Thenzawl DFOP Margaret Lalram chani chuan kai shuain kumkalta chunga Serchhip District-ah ramkang ven himna lama thokcha khwa te hnena loman sem ni in van cheng te khwa chuan loman pakhat na andonga cheng singa le thuziak hlan an ni a sial sir khwa le khobel ten loman pahni na dongin cheng sing khat sanga le thuziak hlan an ni baka che kon de is lungdar khwa ten loman pathum na dongin cheng sanga ve hlan an ni boka heng loman dong khwa te hi shileng awanga an kal arem chan lo wangim anma ni bial tu forest arrow te hnena khwalian hian hlanani hei baka hian Serchhip District-ah chanchin bu zingaram kang ven chungchang le environmental awareness pek konga thok chabera thlan len kol Serchhip ni tin chanchin bu hnena thuziak le poisafai cheng sanga hlan ni bokin District Borsap chuan editor Puzo nun sang a kol ni hnena a hlanani nimina he hun manzo ani hnu hian he hun tel sarkar mi poimo te hian golf course rama hian thingtiak an phun ngalani nimina he hun man hi shileng kara man ani awangin sarkarin SOP siam te zom chungin sombik mitlem te an telani Kumin lai-a ramkang ati tihchhiat Serchhip chan mari Veng-a chan ka narama nimin khan thingtiak phun beihpui thlakani Serchhip District thunei tu ten kumina ramkang awanga Serchhip District-ah ramngo chia siam chale tur malak na tur an ruam man angin nimin khan Serchhip DC Office Environment Forest and Climate Change Department le Serchhip chan mari VC te changkop chuan Serchhip chan mari Veng-a chan ka natlanga thingphun beihpui an thlaka helairam hi Assam Rifles en kol ani awangin chan mari VC te hian Assam Rifles a thingtiak phun hi Dilin EFCC Department in thingtiak zathum an pe a chan mari VC le YME ten thingtiak phun hian natlang nein an branch huam chunga tangin mi thahnem tak an thok chuakani nimina thingtiak phun na hmun hi nimin chawhnulam khan District Borsap Kumar Bisek Additional DC Pulal Muan Sang Ral Tele Thenzawl DFOP Margaret Lalram chani te chuan tloin thingtiak an phuna he huna hian Borsap chuan thingtiak phun tak te chu uluk taka en kol zui apoimo thu soin an puitling vek theina turin theitop chua turin na ngena Thenzawl DFOP Margaret Lalram chani point thingtiak phun te thataka andam kho chua theinan kang mei laka an him that apoimo thu soin kang mei chuak tur uluk taka veng himzel turin Serchhip chan mari VC baka branch YME te chu acha bokani chan ka natlanga thingtiak phun te hi Serchhip chan mari VC te chuan apuitlin ngei theinan kumnga chung an enkol zui dona sarkar thunei tu te chuan a thei angin kumtin thingtiak po phun bel zel tur ani thu an soibok
Vawiin June ni som pahnih sang ni som ni pakhat khan Mizoram Rural Bank-a thok tu pawl pahnih Mizoram Rural Bank Officers Association MRBOA le Mizoram Rural Bank Staff Association MRBSA te chuan Joint Council meeting thu chuak angin an branch omna khwa le veng sang sanga COVID-19 do na konga matong VLTF te hnena chanpuina an sem Serchhip MRB na thoktu te point Vawiin khan Serchhip khopui chung veng sang new Serchhip atanga darnam VC siangtlang le ke chum tenen an VLTF song pali te hnena cheng sang ni sanga thevin chanpuina hi an semani Mizoram Rural Bank-a thoktu Association pahni Mizoram Rural Bank Officers Association MRBOA le Mizoram Rural Bank Staff Association MRBSA te Joint Council meeting chuan an branch omna khwa le veng sanga an branch somriat pakwa a cheng nuai som chu shida na konga achula piang hmanpuiin LLTF le VLTF CCC chewa lan tura an laurel angin Vawiin khan Serchhip MRB staff te point chanpuina hi an sem kwalani heti lai hian Mizoram pona zofa te ta na changkai thin Silchar branch waime te chu an ngai sa na le za na lan tirnan le achula pianga an lo hmanpuiin cheng singli an lo hlan to bokani Joint Council of MRBOA le MRBSA headquarters ruan tun ang hun harsa a engma phut lova rim taka thoktu local level task force LLTF le village level task force VLTF le medical team te chu zana chibai bukin an head office building thar chu Mizoram Sarkarin COVID-19 te enkolna dedicated COVID hospital care DCHC atana man ani theina na MRB management board ten thutluk na an siam chu lom omanti thu chwa siamin antar lang bokani Kumin chunga Serchhip District chunga kang mai veng chaber lo mandong tu vancheng te khwa chuan nimin khan Green Mizoram Day-2021 Environment Forest and Climate Change Department ten en chang kopin thingtiak phun beihpui an thak Vancheng te atanga thudon danin khochung le avela thinglian chi le par chi thahnem tak hi phunin in tin atanga pakhat chuakin an hnatlanga ahung na thatak siam ngal vek ani boka Vancheng te khwa moina tur le ngo thatak an nei theina le tui na tha an nei zel theina turin ruwa man na mu mal tak siamin heng thingtiak te hi phun ani thu an soibok 23 sector nuaya om Serchhip Assam Rifles se chuan nimin khan ex-serviceman boral to chung te hnena thilpe kan hlan Serchhip hmanpuiin 8 Assam Rifles se chuan COVID-19 shileng awanga in kharkhip na hun rei tak kalpui ani ta ka wangin an huam chunga ex-serviceman boral to chung te hnena nimin khan chanpuina an hlana he huna hiam battalion subedar major in thilpek te hi hlanin in kharkhip na kalpui ani chunga an harsat na to te asoipui boka harsat na an nei ani chuan engtiklai po a chanpui anin huam thu a shilani an thilpek zinga hian eile in turba ka ni tin mamo chi sang atelani RT-PCR force himbial chuan lunglei civil hospital RT-PCR kholbun thuai ani theina tura enroll tura ngen na public interest litigation PIL chu Guwahati High Court Aizawl bench an theluta court hian karle thochan ni khian angai to ngalang Thudon danin he PIL hi RT-PCR force himbial hian an secretary pual Lelzar Zaulia na mingin an theluta an IO hian an legal advisor puje silal nunsa nga chu Delhi atangin video kaltlangin kota hian ading don ni athudon ani bok Kumin chunga PIL lut masaber he PIL hi Guwahati High Court Judge Justice Nelson Sailo chuan angai to ngal don ni athudon ani he PIL manghian Mizoram Sarkar mi poimo pali te chu khin an ni a Respondent number 1 to Mizoram Sarkar IO2 Chief Secretary ni in Respondent number 2 to Health Secretary ni Respondent number 3 to Hospital and Medical Education Director ni in Lunglei Civil Hospital Medical Superintendent to Respondent number 4 ani Thudon danin PIL la hian lungleya RT-PCR bun theidan tur en fiatura Mizoram Sarkarin atir expert team in kholbun theidan tur rotna Sarkara an thelu thute ICMR in BSL2 chin laboratory ada RMT to thute an malakna le Sarkar malakna te antar langa shileng me ka sample test na in dailawa wanga test result ti khotlai atama wangin mipuin harsat na an to thute le khwa le tuite
Shisiel na le nun na chu ramdan pui hnuaya ven him na pek ani thu te tarlan ani a mi pui te shisiel na le nun na chan him tura sarkarin amo phurna hlen theina turin RT-PCR call chulung lei civil hospital abun tir tur le Kumin me ni sari a HME director in call bun tura thu pek alo siam to chu atakati puitlin ani theina tura thu peturin PIL thelu tu hiang ko chu ange nani. Information and Public Relations Minister Pulal Ruat Vawiin Nimin Khan Mizoram College of Nursing MCon Falcona Green Mizoram Day-2021 pualin hman ani a he huna hian kang mei ven na konga hmala cha district te hne na loman hlan ni in Serchhip District chuan loman pahni na adong ani. Green Mizoram Day-2021 puala hun mana hian INPR Minister chuan COVID shipui leng in Mizoram alu chila wangin Green Mizoram Day pualin program lian thambuat sei thei ani lauti soin mani om hmuna theu mani rem chandan angin kumina thupui tuihna le boruak tha siam nan thing iphunang oti chu ti hlotlin tum turin mipuite asoma Mizoram in kumina ramkang le tuihna kang chat chu kumdang ayana sa in atwarti po soin heng thil thleng te hian ramngo ti chereu poizia ram ngo hum haltul zia le thingphun war poimo zia Mizoram mi puite thin lunga tu se adu thu asoya ram ngo chereu le tui nakang chat ven him konga tan la le zual turin mi puite asoma kan tu le fa te chen na tlak ram kan hnu chia theinan ram ngo hum hal konga mitinin kan ngai twa na kan sen mai ba ka ataka ma kan lak cheu achul le ani ati bawk he huna hian Kumin chung kang mai ven na konga ma la cha te hne na loman sem ni in ma mi district chuan loman pakhat na dongin Serchhip District in loman pahni na adong boka siha district chuan loman pathum na andong bokani Serchhip District in kang mei ven na konga hma la cha loman na laki Serchhip District-ah o in PF lalnisa SDC chuan adongani. Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board MBOC WWB chuan COVID-19 shileng me kawanga an hnuaya thoktu in register te harsat na chomdol nan COVID-19 package thar arwa man. Hemi chungchang Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board MBOC WWB Secretary in Tuchwa Siama Atarlandanin Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Department Lesde Nuaya Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board MBOC WWB chuan COVID-19 shileng me kawanga na thoktu in register te harsat na chomdol nan COVID-19 package thar arwa mana hemi ang hian COVID-19 shi awanga na thoktu in register boral te chu an nominee te hne na cheng nuai thum pek an ni anga CCC 4C le ZMC a en kol ngai te chu medical benefit ba ka cheng sing khat chomdol na pek an ni bokang heng ham that na dong thei tur hian March ni somthum pakhat sang ni som ni pakhata MBOC WWB membership valid chin te pom an ni anga chomdol na dong tur hian April sang ni som ni pakhat nulama COVID-19 veite chau huamin chomdol na hi apatni thi na le dam lo na dil kop thei ani lo bokang he chomdol na dil thei te chuan an mani in register na district registering officer te hne na dil na form a thlonin lak thei ani anga documents kim changnen dil na hi thelu turani ang Mizoram COVID-19 shileng wanga in khwa kherna kalpui mek chu Nimin Khan Health Minister Vawiin Clear Hovani SAD conference show la hetlir hona huna hian medical operational team joint NGO coordination committee le Mizoram Kaushan Shuai tu te committee MKH local task force IO te antela lockdown kalpui lai mek soi ho ani ba ka kar le lama kan om dan turata na chani asia te soi hovani a zau ta ka ngai dan an soi ho nu a achul angin state executive committee on state disaster management authority in ruah manna an siam le donani soi ho na huna hian June ni som sang ni som ni pakhat thleng khan COVID-19 vaccine dose nuai thum sing thum sang li zasari som kwa pek chua ani to thule heng zinga mi singa sang ni zariat somli hian full dose an lak to thu tarlan ani a kumsom pariat atanga kumsomli pali inkar vaccine pek kalpui mek chu ngorle zwala kalpui chunzom chati ni im atam the ang berin vaccine an lak thwai atula wangin central sarkarin vaccine second dose la tur te ta na da chat reserve tura ronti po chu kumsom pariat le kumsomli pali inkar te tan pek chua mai ni se ti ni in second dose tur chu ala khun taka an lak theinan achul anga na taka central sarkar nor chunzom chati ani nu naw pai mek te tan vaccine lak ahim to thu central lam ho tu ten an soi chu achul anga kalpui chati ani ba ka adong tur te chu counseling uluk taka
beihpui nuwa an du thlanna anga kalpui tura ni ang chipui kai zinga ana zualte an punchak ema wangin in enkol na hmun tur porwa manbel me kani thu he huna hian soyani a hmun ma nei belpo ni se a thok tu tur healthcare frontline workers anin dai lawa wanga har satna om thei sut kya nan volunteers mamo belna ana sat thule malak dan tura ta na chate soi ho ani bawk IDSP ho tu te hne na tengin Mizoram COVID-19 din mun ngai thlak ni in Kumin April tha a shikai mu chwa mi sang kha zaruk som nga panga zinga za som nga pariat chu twal chunga in kai chonga ni lain mele June ni som thlenga shikai mu chwa zinga za som kwa pariat hi twal chunga in kai chonga ni thung nimin khan Mizoram sample sang ni za sari pakwa en fia le ni in henga changyang COVID-19 shikai mi za som sari pariat mu an ni a Mizoram shikai mu chwa chu mi sing khat sangli zakwa som ni pakhat an tling to ani nimin khan ZMC laboratory a sample sang khat som pathum en fia ni in henga changhian shikai mi som ni paruk mu an ni a hengzinga mi som ni pathum te hi Aizawl district ami ni in midang pathum hi lunglei district a shikai mu chwa te an ni thunga anzinga atam zok te hi shikai mu chwa ton nen in kom nai na nei awanga in khung sang lai ni in ZMC a healthcare frontline workers routine test achanga shikai mu chwa mi pathum lion omani district changa chunat laboratory a nimin khan sample za som sari pariat en fi ani in henga changhian shikai mi pali mu an ni boka anjinga mi pathum te hilung lei district ami ni in midang pakhat hi sia ha district ami ani thung rapid antigen test mangin nimin khan sample sang khazanga som pariat en fi ani bokin shikai mi za somli pariat mu am ni boka hengjinga mi som kwa panga te hi Aizawl district ami ni in Longklai district a shikai mi som pariat mu an ni a Kolasip district a shikai mi som pahni mu ni in Lunglei district a shikai mi som mu an ni a Champhai district a shikai mi pasari mu ni in Siaha district a mi paliba ka mamit le Saitwal district a shikai mi pakhat ve mu an ni bawk khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ni e